Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Ay nagkarumutan na kita at tao nga gindag ditoy. Buong tiulok na kita tao. Enteng? Da gabito kan gabita. Nagkapada nga agasawa gapo iti imon. Ha? Damot pablaw kan Lucas naggabuda. Dagiti daduma agtakaw da. Enteng? No niya kitinaknakan da kita klase ti tao. Na... Agpipila damutan nga magdarom ka na kay barangay hol. Ay, kahit aganos ka Tasi kakat nga rod ti kapitan. Kasladanda ni Inal daw, matan nga daw may agdarom, kapitan. Pun garan. Ay, adobot na ti agaapa, gapo iti lutay, balay, mula, taraken, kanuan niya laditan. Mas dawak ta saan mo't akas to ididamaw. Apay nga yan? Ay, jakmat nga rod, amuno apay. Ay, mauma akon. Awan lakad, re-re dito, re-re dito. Gan ijay. Usto matkit di tapno, pabagbagaan damot laeng kan ka, kapitan. No apay ka tadi daman la mabagbagaan ma, ti bagbagay da. Ay, wen nga rod Nakitak ti trupa ni Parinteng nga nagpalaod to yan. Adda ka nuriri manen panggap iti luti a mapandasulbaren. Bisi ni Parinteng ita. Ket no agsasaruno ka no ti mapan agdarum ken kuana. Anya? Kastaya. Saan matkit di amaliklikan dayta? Nang runa no kasta nga umado ti agar aramid iti dakes. Una. Tirigat na, no niya pa'y ti bagada adakais. Kit isupay taramidin ti tattao. Wen nga raod. Anya ngay, tao tayo laeng magbadaw. Ay na, kan kanayon kalakit din amatiliwan nga agtaktakaw. Ha? Isublim kanya, ti ginawat mo asabawon, marituyang. Adda ayamat ginawat ko ala kumari kwa nang ket awan mag... Ay, saanan nga agbalin kanyak daytoy marituyang. Ha, idarom ka. Ay agdarum ka laeng. Adaya pamaneknek mo. Adda, isuday ta CCTV camera iti ngataw. Ay kwa mari kwa nang. Ay sige. Isubli kun ti sabon mo. Suri at halaga. Ay, jak kaya tisuray. Masapol ang mapagbagaan ka. Ay, kapitan, umay ko idarom ni marituyang. Taaka na yun nakataktakawan. Anya? Idi damaw. Napanagkaot iti kwarta iti drawer kaw. Ti maikadwa, nangisupot ka iti bunga ti mangga alakok adi na binayadan. Ay, unay mutin aya. Itay bigat, nang pidot manen iti sabon alakok. Ay, di pa nasolbar, ti da dumaparikot kat adamanahin. Ay lading ita, kapitan. Kayat ko ang mabagbagaan ni Marituyang. Latay na yun ko tinaganyo iti listaan dagiti darom na. Ay, agyaman na, kapitan. Anya ngay nga aldaw tiyo umay may. Ay, awagang kantulatan, kagawa. Saan ka man kami ngagtaktakaw to yan? Anya, Kaslamot ni balbalis da kanyak ti dakes nga ramid ma'am. pagkunamag. Hindi pa lang mataktakawan na iti krudaw iti graskatan. Ha? Sino nga iti mga aramid iti dayta? Ket asino pa'y ngay, ti saan ang makagatang iti krudo na Nakita ka ni Kwarog idi na minsan ang naggapo iti bangkag. Anya? Papayaban na kayo ng Uncle Inteng. Taindarom da kayaw na natuyang. Asinaw tinagdarom kin ni Kapitan. Ni kadimari kwanang. Wow, na natuyang. Isu amapan kayaw, tasumbatan nyo ti darumyaw. Na, tapi naipaiso na tinapan nagdarom. Ay salbag da yabaak. Gumbunayo Nagkunang amin ngagtakaw kayo, iti diyo kuka. Anya, may saka mo't Kwarog. Apay, perfecto kaya mo't. Unmay, perfectaw ti pamagay. Kita man no awan apulos ti pagkamalyam si Kwarog. Na Aha!
Natiliwak mo't lang ay, no asino, tiyang tatakaw iti kruda. Ay, tataba daw. At da kayo di takasamakan. Si kagayam to may agtaktakaw iti krudo, Kwaraw. Ay, saan? Di nakasitgan. Tumaraya ka. Ay, Kwaraw, agsubli ka dito, ay buwisit ka. Itarom ko ni Kwaraw, akana ka, paray. Anyat basol na kan ka paray. Natiliwak ang agtaktakaw iti krudo, iti bangkag may, paray. Anya? Kasla jak mamati ama aramin ni Kwaraw. Siya nga ron tinakapanag paray. Alata pa ayabak ni Kwarog dito barangay ho. Ay, agyaman ang paray. Agdarom ni pare badong. Idintot, agtakaw mo ni Marituyang. Kat, apay, parehas da kan ni Marituyang iti panunot, Buong ti ulaw, ti aramidin dagita klase ti tataw. anya. Napanan nga, tinasimbang panagpampanunod da. Takaslawam mo nasaya at asur-surudan. Inteng. Lukas na. Ni Kwaraw, tagtaktakaw iti krudaw ba daw? Wine, ngimato ka no ka nga may, ti per liter ti krudo ita. Kunam lang amin no isuntay tao nga awan pagkurkurangan na. Agpada kayo, magtatakaw, tuyang. Isa masyanak ka na kayo. Na, Period. Ang mga numakaisawa nga pa, iti sana na siya. anya. Kano iti panagsang umikano kinitataba daw nga gail? Inton malpas na Marituyang kan kagawad ko nang. Ha? Aguray kayo nagadupay mo dagiti nakapila. Kasi kayo matanggal. Nagadua pa rin ko tiyas asikasunyaw. Permi iso pag-aasiyo ko matadi ka agluko-luko. Ay, kinapudno na. Naurnos min amin asusik may. Pudno ti bagbagap. Why, nanggail. Iso nga umay ko ibabawi ti darom ni tataba daw. No problem. Puro. Awanan ti daraw. Anya nga iti makunamay. Kagawad ko anhang. Kapitan, Inamin mo't ni Marituyang. Apay pagmultaan tayo pay. oray saan, kapitan. Tinasken, bayadan na dagiti inalala na. Nagasat pala ni Marituyang nga rod saan mo apagmultaan? Ay, Ti importante agbalbaliwag. Anya ti imbabawi ni Kwaraw, ti darom ko, paray. No kung na naurnos yung kanon ti susik yung adwa. Ay, sana po no dahi ta, paray. Ay, Salbag ka kay diya. naa. Asino ti mangibabawi ti darom ko? Saan ka diya siya? Amuyo mait, nagado ti parikot nga sa asikaswag. Ay, saan nga umdas arason dahi ta, paray? Suron kon. Naa. Ti kodam kay day, aday ayunam. Ayunam ni Kwaraw, akana kam. Naa. Siyempre, ayunak ani Kwarog, takaan nakakangaraw. Ay, awan mo na talaga, Inteng. Yakmit kaya't ama ibabay ni Kwarog aka nakak. Agin uungat ka. Ibagbagam abuong ti ulom dagiti agar aramid iti saan anasayaat. Ngam gayam, uray si kamay. Nasayaat ayamot ti kasta nga adda ayunam ti madi nga aramid na. Kuwa banang. Ay, uray no basol na. Gapula ang takaanakam. Ayunam kit din. Shh! Tagtagari. Ang mga no ada makangagkan ka. Uray man. Saan ko nga ayunan ti maday nga inaramid mo? Ano? Paimot nga ita, kastamot ni Kapitan Kabadong. Awang kiditiam muna, akas kapitan. Madimot ano kasta Kabadong. Jak kanunungan ti kasta. Iso para kanya, masapol ang mabagbagaan ni Parinteng. Agasem dat, darom ti komplainan, mabalin gaya mga ti respondent ti mangwidraw, wenno mangibabaway. Wen nga rod Inton pa nagbubotaws, diyo ibubotaws ni Parinteng. Ay, bayam, ta ibagak day ta kadagiti kalugaran tayaw. Ay, saan apatas ti panangituray kada tayo ni Kapitan? Wan, agpay
Puno dayta, kakabsat. Siyak, ti makapanagdag iti dayta. Iso nga inton pa nagbubutos manan. Saan tayo ngebut-butos pa'y? Umanamong kami di sa badong, tuyag. Agyaman kami kada kayaw, kakabsat mi ida, awan labas na. Mabuhay! Ay, anyak kinunam ko rin. Padaksin da kadana tuyang kang tatabadong angkal. Ha? Saan ka no apatas ti panang iturayaw? Saan da kayon to kanon nga ibutaws? Ay, nagloko na kita nga agasawan. Ibagbagak da ito'y kadakayaw, tapno amuyaw. Ay, madidaytan. Iso ang masapula pasardingan nyo ida, angkal. Makitam day ta nga imbo nga ti madingay na ramid mo, inteng. Ay, just kikid di kastoy abiyag. Anya ayat tinaknakan mo nga men, taapay akasta ka. Naa. No kayat mo anasayaat ka. Urnusem ti madingay na ramid mo. Ay, ewan ba nang? Ay, agasam nga dita. Ta saan dakon nga ibut-butos ka no? Ano ti ko ng pare? Eh, kastoy langan paray. Ituloy mo ti daro mo ka ni Kwarag. Puno ka di dayta nga imbagan pare. Wen, jak ayunan ni Kwarag, puta kaanakak. Ay, agyaman na nukas ta nga rod pare. Eh, jak ngamin mamati ama aramid ni Kwarag, ti agtakaw. Ngam ita, ay, da kayon ti makaamok. Pare, Napanunot ko na sa isaya at matlag, no ituloy mo ti daro mo. Anya, ituloy ni tatabadong ti darum na kanya. Ay, rumbang laang Ay, tulungan da ka di mo tinanggal. Diyak kaya ti may balaw. Ay, loko. Siyak nga angkel mo ti ipasubom. Kuwang ka. Ay, ano sam ta nagtakaw ka nga ron? Itakla nga mamo na sana ka napatag ka da kayaw. Naa. Tandaanak na ito nga bagayo kanyak. Naa. Ay, Di ta kayaw. Ah. Sana ka man napatag ka da kayaw. Kumusta nga'y tinagsasaritaan nyo ija barangay hall? ay mayatin pa nang. Inaklon dati kamalida iti tunggal maysa, kahit nagpipinakawandan. Nasaya at nga rod no kasta tinapasamak, inteng. Ibutos dakmat siguro, inton pinagbubutos manahin. Iso nga inton maminsan. Anya manan. Uray no kasjay kaado dagiti agkam-kam malay. Di mo unay dilawin ida. Kasano ajak dilawan, kahit makaumada. Nagaduda nga akam kambali. Inteng. Unay kidin aya. Di tanto mamabagbagan ti bagbagida. Ay na inteng, aganos ka Takinayat mo mati pabutusan kapitan. Wanan ba nang? Nagregatan aya, ti agbalin amay sa barangay kapten. Ta mairamraman da tao, no maminsan. May sa akarit kan kadayta. Tapno saya atem pa ti panagturay mo kas kapitan. Agyaman na, da ka mo't partner ka, amang papapig sa iti pakinakam ka. Iti kasta. Sana ka paabak iti parikaw. Ket naamiris ko mo ti bidot ko. Sabagay, ti kamalay. Mangtad iti sursuro ako nada. Ay ket, pagyamanak met, no kasta ita ti ibagam, inteng. Maragsakan. Ay na, Kapitan Enteng. Awan nga mintim ako na perpekto a tao. Iso asaan amaliklikan, nga ado dagiti mabalin nga agkamali. Ala, aganos kayo lang, Kapitan. Taanya ngay nga rod, karamanday ta kadagiti sinapataan nyo at trabaho, kas Kapitan ti barangay. Ala, sigay! Detan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC.
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday toy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengay.